U prošlom videu sam pričao o Maillardovim reakcijama i Maillardovim produktima, a danas ćemo pričati malo o akrilamidu. Akrilamid je hemijski spoj koji nastaje tokom Maillardove reakcije kada se hrana bogata ugljenim hidratima, kao na primjer krompir ili žitarice, izloži visokim temperaturama, onim iznad 120 stepeni. Zato ajde da vidimo gdje se možemo naći akrilamid. Akrilamid možemo naći u pomfritu, čipsu, hlebu, kafi, zatim kolačima i pecivu. Da vidimo sad koji su to faktori koji povećavaju stvaranje akrilamida. To su visoka temperatura kovanja, zatim duže vrijeme pečenja ili prženja i niska vlažnost. A sada ono najvažnije, koji su to rizici povezani sa akrilamidom? Nažalost, kancerogeni potencijal. Laboratorijske studije na životinjama pokazale su da velike doze akrilamida mogu povećati rizik od raka. Međutim, za ljude dokazi nisu konačni, ali se smatra da imaju potencijalni rizik. Zatim neurotoksičnost. Dugotrajna izloženost visokim količinama može utjecati na nervni sistem. A kako možemo smanjiti unos akrilamida? Tako što ćemo pržiti hranu na nižim temperaturama ili ćemo je peći kraće. I ne baš tako popularna mera kod većina ljudi, a to je izbjegavati da hrana dobije tamnu smeđu boju. Zato je bolje kuvanje umjesto prženja. Znači, kuvanje i priprema na pari ne proizvodi akrilamid. Naravno, možete smanjiti unos akrilamida izborom namirnica. Koristite sorte krompira sa nižim sadržajem šećera i naravno smanjite unos visoko prerađenih namirnica poput čipsa. Jedna zanimljiva tehnika može pomoći, a to je dodavanje kiselosti. Kiselina poput limonovog soka može smanjiti formiranje akrilamida tokom kuvanja. Dakle, akrilamid je neizbježan u nekim vrstama hrane, ali njegov unos možemo značajno smanjiti pametnim odabirom načina pripremne hrane.